mama aba antu banje aba anko banje mwena n'abantu mwena balya niza kubanjura omushiija owundonzera omubingi nanisha bangu mwikirizo mu family egi kandi mumuzaare nawabo omwana nkani mami abashiija bingi bateeka okuzi kumwe konka nateeka amaju abiri ahabwokuba ninkunda munonga.
omushaija yabona ennyonyozi omwana enzaalwa y'abantu okecyoka weza waronda abakunumpurira enduulu abaana bakatwoleka wabula omushaija obushaija bwetera erizooba twakutongoza waba omushaija takirukuujo ruhanga omwimukira omwitumbi shaaha mwendo mwebaze reba amafura goyine watunga omukazi enzaalwa y'abantu reba omukazi ebyisho burungi nakusa abantu mu bukopo subhana ta Allah bazaire bazaara omurungi tiine kamogo ennyonyozi ennyonyozi yarabbi murebe ennyonyozi nanyakeninke z'abazi abasigala muri omubyani omushaija yabona ennyonyozi omwana enzaalwa y'abantu okecyoka weza waronda abakunumpurira enduulu omugore yezwara yanura bwine n'omutima w'enki mukama mwebaziwe sebo kuko omuntu oshikirire wahona embeho y'omukasheshe zato ninyereza ekikomando tokigaruka kweyogeza kandi okasiimura enju kyakarotigidozi ne muno obugere wenda obuhani kyayiguru waterera omwomwonyo emigisha yakushumaho bantu mwe mureba ennyonyozi abagore tubaha enduulu Allahu Akbar nyowe ekikyandenga ennyonyozi ennyonyozi yarabbi murebe ennyonyozi nanyakeninke z'abazi abasigala muri omubyani omushaija yabona ennyonyozi omwana enzaalwa y'abantu okecyoka weza waronda abakunumpurira enduulu yesime ruhanga kwaire kabiri akurira mudini na dina ruhanga omuyonjo rukwetwara nagomera buri mbera she's a hard working woman owemichwata mukago omurunjo mwikambi she's swift and steady ruhanga ni mushaba makaganya batiri mwebirungo ubengalo nawe sarongo aho rukundo ehinde mubeshiri day by day mpaka mwenda muje butara barakallahu feko ennyonyozi yarabbi murebe ennyonyozi nanyakeninke z'abazi abasigala muri omubyani omushaija yabona ennyonyozi omwana enzaalwa y'abantu okecyoka weza waronda abakunumpurira enduulu omwana enzaalwa y'abantu abakunumpurira enduulu ennyonyozi yarabbi murebe ennyonyozi nanyakeninke z'abazi abasigala muri omubyani omushaija yabona ennyonyozi Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding.
Onichereze kumayese ngukuno wito kushaba nichumwe ahamize yitu so twine mukoro nkeje na bwenchi bakire kutandukanisha kandi muchereze tushabe Akshabe nani shaba tubona wabano basemera so ni ndeba ni mamutaro kubi akabjira tebe sheshoro bya habiringa uri aja tamburo kwere koku ate desmero wiridio so twabachira nyina binje ya omwanyo bita binje ababa ne bija nyina bichi omushto mukomu abichibo mu bijomu nabanisha bangu ni mwe mushohore tongere kwakira abajenyaba enje yaba abenje ababa nabakira ni mwe muzomuje mugere ko mwabatebekansiza ije bazopera bikibanja keshongoro bije abenje abaryaha nabagambira to mukoro twineme byo kunywa mwayanga tubashame mbomureke kutaraka kunywa mwayanga atogwe yana jeresumu
abana mbogere ingaro kandi babe basabe bikarege ibintu byenda meshi abana bareteza cheka siba hakuna nabagambire turiyaha abo cyekora no kumanyana kuyitu kandi nshemerwa twantu bareba DJ Riyomba 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 Twarire twanywire twarire tuzaye Rero tuzana basase maze batere kwambura rero tuzana
bashobore basebo n'abanyabo kandi kwenangwa bintu tumara mbwire ko kunaba n'abamanyise umujya kunyiciriza nyongere kubakira yitwabesurwe umwami Friday no mucara Kayona abo mukora tikwija twara bwire buringwa munonga sebo umwami rutaba wijaye mbere abantu bakurabo natungo kumanyisa bwangu group no bwerera impango tuburi omaru gamba niyo uri kubagambera namazima tamazima webare kwija enye nakira bukoreche na scientific Christmas tinkumanya wanyo kwegenza leta ite tweyabwire kano hona bitore atiro cha Afrika no shangu chikamwe o atiro cha najiro wenyine kano shangu na wati general wa omuserikale ambuginisha mushanzu gicoro yanyemereza nayemera ataro which car are you driving na mama serikali na wabira tachijimanya abaserikale bakakwatira nako Kampala ora yanye torora ho yambuze bintu byinja tereta driving permit najo muhatereta kade motoka najo muhatibite motoka atene spare na mwerko pero gwa spare atene fire extinguisher na yunkanjini na Jake biona yabe mbozi atimwashuno orga hejesha tumeshauri abo wana nabantu bakuru umukomo banachirebe banyeneka bishenkuru mwana bishento banyino mwana bishenkazi kandi kuko ari turi hihi n'urugudo turiyo mu Christmas twaba turuntoyengere yo kwenda kuri kutura digidemu no mabare baterekera jereche cyabinji unchikoro mutawo ngonga wisha kaha nabajangu it's okay so nhoto aturi nugumwisha mwenu ne nakireba nanye nakireba tatugo kumwisha tujanka turebe kuko ekeri tubanze tubabudabude tubatebekanise no muntu nabwe nahabati soke muntu wahaba kiba kitine rishonga umara umara tumwahaba ekani yenji abana noje manya mbwenu sebo mbanye tarutaba barakora bamucimo muri bibiri kandi kawabihindura wotarabere mushiye kinini mbwenu sebo amazina na Apollo tumusime rutaba wanje nambara konkechika chitu nichukomoka ari kizinda kandi nabwe kikagabwa nichukomoka murunyaruguru yenyene mbwenu nko kuwangambire bya family yanyu tindi kwisha kuhinduraho kananira kugambira ngo tumwahaba kandi nanisha bangu onyikirize sebo munshonshorike agenda yanyu rero mubanze na agenda eyanje kugira ngo tutakabateganisize imikoro oromushija ayesimbereka bwoho nico bakwenda kumwemera karuru akabare MP kuriya kubatekaho constituency ndijo yagumare MP ayesimba kunuya nangwa bamuhindura n'amazina atabamweta beyendeza iwe ozengo abishoce so hato wajya ngo tugagende yitu tuzayawe abahinduira n'amazina ni mingo takachfaho kandi bantu bahaburwa tibarwa yabire byo kwindura amazina mureke twindure no mwagenda kare so hati mbwenu ni isaha na rugando rwona nijanye bembire uruganda ruhango urw'umwami Sande Manoti Nekaye
Nturuga omurkambuzi. In a village bank. Aha. Yachizinda. Ata bakunu wagamba kambuzi bo babateke bya veterinary bine na village bank. Nizina rgecharo. Ebyaro byina mazina no baceta ki? Kambuzi. Rero turiyo mutawuno kanso yachigoma. Mbwenu twabana tuyija hasebo. Ho mwabana muyija. Nyine. Echaro no kambuzi? Echitu. Echani. Nome byaro biza roya naija kugambara kitabi. Hakerize ya kitabi je ya impango yo kwenda kuteka diocese. Washuma ukachare charo mbacheta kwate chintu. No Wachurra. Sanani ukakomoko witu. So hati wija na mzee Manoti. Mwarga kambuzi. Mwene nshonga. Twine nshonga. Mwene ngo tubateke mu agenda yitu. Yes. Nshonga ejo political, religious, cultural. Mande bere mukama wanje cyo rya TV. Ari kugira ngo aba kugira ngo bamwongere imyaka 3 ajati nkireka tuba kumanya mu rumo gwabo. They are political leaders and religious. Hateje nshonga cultural. Cultural konka finally neza kuhendera religious. Very religious. Mwene ko cultural kandi ni mambwe bya culture no manya yetebe kanise. Yes. Nkwenda chikisha tu oyisho yanjure nshonga ejo hanuya oraize kuyanjure nshonga. Yes. Rero tugendo misho banotebe kanise byumbe n'intebe kanise bya byakune birije ugomba mwe shoboka wejo nanchere we kaweja otarukobi mana kabagarike barita kandi akajuko rero culture yawe culture tukabaje bitu mukurije byona oburwire nyongera hatakaba kachatijgar kumfuchira makandi shaboka na harajata ayayoga karigata ntaberekana abakinyi atambwe no wishima no kwenisha kwe chairman ndondero mwana basigaza aba bakinimwe nanka ingogo munju aija turebera abantu bature bakashitama bakisara mbaje ngo nukwe noza kamporo igusere sano kampara waza YouTube to kubasa cyangwa jamani ndabikisi chata bwire no nakaruru kwase ya mwaka wele nkakufunga DJ kwataho abana kabata kutina abantu ko yitaya mu kariyashi niyo namureta no kugira ngo imyaka yene yakariya yazari yakabanza ucoborere zahariya bakwe kariya batajyango nakubara ibinga shoborera abantu bite ba leta biganirwaho ebintu nebyo tubiriye kare yo kujya kandi mwe no bwanakire Friday kubobeze mero yabo so tinkumanya bagendo misho bayikiza ngo eshonga yawe ibindi biciro nibije nibye chairman abana barigaha barete babedene bareba abantu bakura babahereze rero turi ko barasharema ibintu bya karto ecece cyayere cyeshayo nane echo ubwikizo twabusigaho embire abantu bakora aha turugomuka y'umwami biyendeza turugomuka y'umwami Sande beyendeza kawachikunda kandi ntuza omuka eyo muguruso watwirwe omugurusi beyendeza kandi abwa hati omukuru Friday ubu nagerezeho kushyikira nkamukama wikejo twija aha mukoro gwa karcho kuko nakugambira kandi ibya karcho tugunda mukago kutoro kunoku twija ngwenganda zinywane orugando rwanyu runywane no rwito rwabahira
nka Yesu kuyayibirari Bible nejya ngo Jesus was a healer muhira Jesus was a healer omuhira ongabara bakasite ko mu rujungu ngo muhandija kana amaisa healer so muri Uganda rwa Yesu wenyini yebarese bo kumpugura so niyo shonga yawe niyo shonga yanje mbwenu twine mutabano witu mutabano witu kwaba natambukira umucweke byakunuya nore bimwe n'inyanja nyingi na hotel kana wacho no gambe nyanja zo tukaturya cyo kuburwa mizo witu wino mwana ijana za kwanganga twabariye hizba hariya aha nyanja nataha abugana yempangare wayija atugambira ati umushuna areba kuriya nabanta mu bwine ukwita no buteita arumucimo kandi nko kwabakuru tutwaza natina nagira ubwoba bwingi noho naterire maringwa nkahakada nkagira ngo nyishe abo bo mu cyo barebere na rugo makaga tukubasa kutwara mu kibera mpango nagira ngo twija officially culturally traditionally dero tugambe by'abakuru umwishatire akatine n'amazina bambe kamwarebere kitoncho Anna hati orushuwa munonga hati ni nakorobeze kore icyo cyakureta warete byo gambira na remze Friday agira ati no problem chairman nayo naza kureta bukubyiyaho bakaruga waha abasigazi bari mu nja